se javila. Skoro jedna napustila čovjeka 4 dana i 4 noći došla kod mene bila, ukrala se. I onda kako će se spasti, tamo nazoveš sredstva mi uvuče da je fol bila kod nje i onda ja pođem u Sancu u nedjelju, odvučem do ključa i onda odim tamo po sestre, nazove čovjeka je kod mene, evo već četvrtka, srede četvrtka. A nije, kod mene je bila i tako se spasila. Ja začudio se, ja s kamionom idem iz Kupresa i tamo ću dolje krene svoje štale, kaže, evo mene ujezo raditi po mene, košku mi kućku vatiti ujezo. Ajde, kaže, dokućila, pobjegla sam od kuće, pa kako se vrati, kaže, nek me košta i braka vodo, kaže, došla sam kod taj bić, kaže, najmanje 3-4 dana. Tako bilo, 3-4 dana, 4 dana i 4 noći. I ja pošao tako, pričam, kad ona priča, to moj kolega ne već, kaže, ne želim sad umrti, kad nekada umre voda. Ja sam raslušno, ja. Kaže, i ja sam se, kaže, izjebao. Jebo. Znači 4 dana i 4 noće bilo u raju. Po cijelu noć, po 3-4 sata. Još, bako, svršio, ne spada, bio, ne bio, a ide ne gusti. A ovo slagiran, jel? Znači malo slagiran. Osjetila zmajevog raja. Ali je čudna stvar, bila 10 godina u Americi, ona je 21 godinu, niti me vidla ni čula i mene našla. Nakon 21 godinu. Nemoj pričati. Nakon 21 godinu došla žena tražiti me i bila kod me 4 dana, 4 noći. Jer sam je ostao sjećao prije 21 godinu kako sam je opremao, zamisli, pa ja kad Vuka jebo ušao za mnom došao nakon 20 godina. A što Vuka se ne vučicu?